Ate, imay ba sa rumah? Alay ito, di ba sa sadaryon? Dugo pasahat. Ulo sa pito. Isang masadari dirin. O ako nakmabelo. Namabelo ko ito. Ay, di ka nulay ko pito. Lugi do hak dito. Orang pi hubo to so dia apalagi to puhalo. Namabelo ko to na. Jadi itu dugo pasahat non. Ulo sa pito. Yari naringgan. Di mana kok di mata nyari. Ang giya matutup tujuan nyayon. Sampai makan uli. Sampai makan ringgan. Dalam butuh. Lawan berburu-buru apa yang dari kuna soya kami bawa pun. Soalnya mahal seluruhku. Jadi menarik itu pasangan mau nusul. Dia mau baru genamik identitas yang nomor 200 itu polisi ya. 200 itu polisi ya. Pasahat masudina nagino sa hormi kuneba ta Jehovah patinggan basay. Pasahat masudina nagino sa hormi kuneba ta Jehovah patinggan basay. Ay gudi bana do tano do laut lampiri ta idolma rohana do nasao. Aku